Өтөкүннен саха сыракагыт онна эдер сайт журналисттера диебдигер олорун леп номно 2 сыйгар барда. Быйыл кыйы күнүн уратытык билетери хыджабыт, оны жа улустарга кайда кабаннактык билетери хыджаларын бүгүн ыйталыакпыт. Билеген бияка кыттыгар үйе билүү улуун культура салатын начальника Сардана Сергеевна. Сардана Сергеевна төкүнден. Өтөкүнүнөн, Анибера. Жа кайда быйлактык быйыл кыйы күн билетери хыджагы. Онлайн терехиндер болу деп. Биллерин курдугуттан дойдубу түрдүнен ураты терехиндер ытылла тураллар. Биһиги улуспута олкан терехиндерден туора турбата. Ол курдук аныгылы ураты форматынан интернет ситиминден үе терехиндер битин биһиги намноо сагалабыппыт бу неделяга. Биһиге толуспутугар биллерин курдук билигин бир бетереннахпит Николай Никитич Яковлев. Билигин жокускай кулакка олорор, тоғын түйет састақ, этеңе, торобай, тын кыйы күнін көрсәр олорор. Оны тәңеттен сүсікке тыл бәтірәмнәқ бит, улус бұтырдүнен, қас бидді сүсікке кехеқа бәтірәмі дегер, ұтық жонлар бұтығар мақталбыт белетін білдеректәқ бит, тембет интернет сетімінден онлайн тәрәхіндері оңыр олар бұд. Уратылары етер боллаққа, ол күрдік бәғәхә, үйәхә бүріселен етігер, урукку кемисанан, культура, агитационный бригадатын теремит, 2 точканнан хыджамыт оройомут кинигер, 39 тыл бетеренигер сырттыбыт. Бу исхоханы боллагана масынаннан сылжан кергетен, ырылах тоюктах, бетеремит жетин аттыгар парад кинеха кәлбетін курдук Россия дүнен билерлебит акция кыттамыт, музыкальный нөмердәк, оны тәңе сәлейне бағылыга Максим Филиппович Сергеянов кыттылах, оны улус бағылығын біліқтерін туттарды бұд. Олус бетерәннер үрділер долгуйдулар, наха чүге истин сығыннақ бияқа дебетігер кәлен бірахыннеге ұлықтабы бұтығар ден мақталарын тереттілер. Сәп, оны тәңіттон үгеске көбілі бүттірәхіндер бітсен бір болдулар. Ол күрдік бүгін 11 часка кыйыз нәметін көретчі көтіқті бүт. Маны бардың онлайн, жон кыттыта суық, Instagram, YouTube каналларының прямой эфирынан тахарды бұд. Онытын кыйыз нәмета биһиги улус будугар үйе өрөкөтө өлүнне. Оны тәне дойдур дүнен ытыллар акцияларга бессмертный полк, минута молчания, онытын арас кабаннак терехинерге бартыгар кытталар бут. Сарсын улус будугар 11 частын хагылан тоқ пары дебели барды тутухан туран улус бут тәлтелере Мәңе таска кыйы болосыдыгар ыстыллага сибекки жөрбөтүн уруктара, манатын ирдевил быхытын эрде балгыняны ыппыппыт, биреметин жону муннюбакка, бести кихиллях, расстоянияларын тутухан, кас бидди терилте манна келен сибекки жөрбөтүн уруктактар. Onu тәңгеттен хас бидди культуралугун улуспут культуратын терилтелере бәйлерин каналларыгар, сетимлеригер, интернет сетиминен тарайхын бөға ыта тураллар. Жон кыттыгыта шүгеддені тек Канада, ол күрдік Жон Серге хембиреттен Лука Ибраханнигын білетен, мақтал тылларын этен ағықтақтен исқоғоннақ, нәхілекпіт бары олықтақтыры, нәхіленебіт бары кыттарды бәлемнер, қассыңы тәрәхіндер бітігер. Сардан Сергеевне, Эйяха интернет улус үрден бардыгар барды өтер кытыгытар участоктор гемехен перевес мөртөк боллагы, онно жакайда кылдылар тәрәхіндер. Биһиги улус бутор быйыл оптоволокно линията улус күстә күргәмнәхте кидде. Онун оттан улустар быдыгар улуспут нехлектеригер каспидилергер интернет сетеме бар. Онутан сибәспет тупсары нихерден эти Канада урку кәңгә бу булырыңга дылы нехлектер бит хабыллы ваккалар бу интернет сетемләре барлары кидде. Онан билинге улус нехлек олоктауга каспиди үһә биле улугун кихите. Бу интернет сетеминнән тәрәһеңгә кытты-ны ылар, оннан ыларды белемнән алар олар. Сөп, баһыгалар Сардан Сергеевна кылгастык телефоннан связка таксан, сүрәһенергә сәбәттигә. Кыйы күнүнән баргытын. Салгы таттылуга связка таксабыт, билеген биягы жыттыр культура салат начальника Гаврил Гаврилович Урдылин. Гаврил Гаврилович, здорово. Кыйы күнүнән агырды. Егенеме. Быйыл же эпидемиологическое балгыны өскән, арас тәрәһендер барда онлайн ытыллар булдырды. Әйәкә таттылуга кайдах кыйы күнүн ытары жабы. Социальный системлерден барар бу кайдакту. Онтон канда багара тегеле билген ан дөйдүнөн
болары турарын курдук эме социальный сетемдеңи бу кыйы күнүн утарды буландан олорот. Ол эбетер гымыйын агыс күнүгер бессмертный полк таттаян хэштегтан бессмертный полк онлайн ден Якутия помнит ден хэштегтан билеген тох пар десат олорттан хагалан тегедалы терилтелебет бидилен жон аймактарынан бары бу бессмертный полка кыттаммыт кеһи барыта хатабыла табылла видео программалары приложениялары багаланнар дәшө видеолар оңолдан такка тураллар. Ол боллагана барыта те хэштегтерге да яас тохора халан халыктактар. Бары жеттен бары олорон эреден. Оңоддут онтон өмөйүн 9 күнүгөр Сарседда Вончастан ити Илдар Хаммыт оперативный штаб жаалынан он кейлах эмитерен теребиттен болла. Ол эбетер биги тоққа буанна текөл бүтүгөр улустагы тоқтақпы кыйы болосата бар. Ол анна биги хакалартан хоготох үс албанат орден толору кавалера Дмитрий Ананевич Петров комиссионно онно көмөллөн сытар. Ол болоса бутыттан Сарседда Вончастан төт Инстаграм страницага бу эфиринан таксарга буланнак. Онно таксаммыт боларын көрдік сүгүриеммет улус бағылыға Михаил сорап онна да атын халалтабыт ағаяқ кейі болан тыл әтен ағардалан себекке жөрбетін уран сүгүриен мүнүйте чумпуран ихиян туран аны полиция үләттері салют ұтан онна ағардар өбітін ылламмыт Хаятыр дағаны жоммутур әргебетігер сенбейір бұ көйі болосатын көддерін хасырда онны күлі қамнас болуқтақ. Болуқтақ, онна ол бұға фирнеті түгінен туғанан татта ген поезда тақытына, онна олуған каналlarda дақпыт, алталы дегенча, төттү дегенча, подписчиктардақ, ол онна кейрен көрек құтып. Онна кейрен көрек құтын сөп, ол оны тәрияқ бет, онна күні сұпты эме биги библиотека быт татагы национальный көддөрөтнөр компания филиалын YouTube канала картинная галерея быт онна биги бу татагы норода эмнитин жетин YouTube каналыгар бак материалы белемнәти бит бу карантинга лороммот аны республикадагы Денис Данилов тылларыгар онна иннегентер тамонап мелодиятыгар мен монтан серига бар бутым ден флешмоб миллерен турабыт. Ол флешмоб бутугар миннеттен тие жоңкытынна ол видеолары әме күні хөптө буду барда бәрәдегенен тарихтақпыт. Аны бир үйрүлә хаме әрдеттен буланнамы түлеләппет бу бидайдулақпыт иннегенти лугапсет немге капсетәммет клибустан турабыт билегет Феврония Малгина бес ола баран сорма олламыттара аны Валерий Стручковтен эти хотулуутта жар таланнах поэт, мелодист, тылдыргар онна мелодиятыгар бес олаттырым ден ыры клиба ақсыз чыгылага кеһә хәтта частан талбан бериге сөрақтан яқтақ. Онна бу кыйбыт программада келлерен турабыт бу бес олаттырым ден клибы Инстаграм страницалар була бутыр, оны YouTube каналла бутыр гохпут. Ол оны ме кирен көрөк. Бехана бутыгар бурын аха чугыды табылды бут онна чотоо кем бартын көддөрөр, оноттон көрөрүн сыналарын. Степан Бурношов режиссердах, кинлек келе командадан келен устан стас үлелен бар бұттыра. Негенен кем жоңға кәпсир материаллах бұт, оннаттан улустағы конкурс билдерен туралы патриотический ырына егеден, патриотизм ылыгарын Аллах, оны отуттан тақса қоғанет тоғыс нәхелек бетті хұриян бербеттері бастығы тапқа, онтан ол онда мелодия айдылар, ол ырылары әме хабыс саңарылар, қанда даллана лек Канна дагана ханга кооннор була. Ол олар эме Инстаграмыдыгар тарыхтакпы, кыйылагы барыхтакпы ден. Эти булан меолор олут. Яттан кылгастыгырда такати куддук онтон салюту онна биле чимечилак сүгүрүйүнү, жега сүгүрүйүнү Россия дүнөн жаалы кылынылган чебелхан бараммы көрдүбүт. Көрдүбүт, эмме дойдур дүнөн туок болууга, кыйы күнүгөр Москвага парад болууга аны көһүн барыллан. Ол боллагана каятыр дагана калембет бу кыйыл болосатыгар бара элембете сүгүрү жокпут. Аны көһүн онна иннегенен бол билген кыйы күнүгөрти
оттан характаахта болуунан көрдүбүт кемит баарын ылымдыбыт. Жамияка кылгастык хырдатта кати гуддук. Габриэл Карпович, оттон билеңге тургунан улуска сири бетерәне, төһө тыл бетерәне бары? Хари бетерәне мында ятта кайки кие калла бир кебит Наум Трифонович бит жокуска коракка хатаска бар. Онтон устаттага буганна бир мени коракпыт хари бетерән бит кене ото халан олорор. Онтон тыл бетерәннәр эмети. Онтон олого кондан эме Пашистан такса кие бар. Онтон бирет яктакпын сери сылларын оголоругар диен улус баалыга Михаил Михайлович жалынан әдәттә мәтәл хакастынан кәллә. Оны нәһелектерде баалыктара кас бидди хәрия оголоругар тоттарыктактыр. Онна әшби ки биретен хәп кыйы хылын оголора диен теораты вагай сыл үннә быел 15 састагы кырҗаста бу сакарын дүнен биллер көстөр жоммут 15-терин толдулар. Ол әбетер Борис Федорович не устроеп мандар устан хагалан. Оловор Ксения Нисмовна Хатылыкова диен учутал. Георгий Михайлович Артемьев, Анна Николай Петрович Попов. Те жигудук урсуммо турячы Николай Петрович. Аны оловор кие токуйдур бу 15 сыллаха төрәбет оголов булла. Аны оттон теггалы 15 сыллаха оңолунактыры бурустуна так. Аны хәри хаккан битере билдебе дә булла. Аны семир очолого биге бүгеләр бит бәккәләнең теггалы оны кахтакта олар төрәннәр олар бу хәри кәндеттән үтә олакка кәләргә үеләрен токарлыйлар хамнавы җан булла. Иннегән бу улус баалыгы мәтәл беләннән жоммут йөрүләре хәри олары йөрүләре ас үгүстән этет якпан багара. Көтүк жә Джон белән аңлу дип. Гавриил Гаврилович кепсәңгә тиен мактал. Аныгыз көрсөккә дери. Оннак көрсөккә дери.